Hurmatlı Hamçibek Kıdırşayevich. Men sizge qayrilumdan sebebi bizni ko'chada shaharning shalosiga yana boshlanildi, yana aşı bayatib bo'lot kelib, endi men o'zimni yana qo'yib o'tam. Men yana biylikning tarafidaman. Men birimlikdan hozir bu yoqqa o'tib ketdim. Biz biylikning komandasimiz, Tashiyevning komandasimiz. Bizdan qo'rqmay, biz menen ishda berasiz dedi. Men xo'p bo'ptir dedim. Undan keyin u bola yana bir 2-3 kundan keyin kelib, "Emnega ishda yotasan?" Menday dedim. Aytdim, "Ey, hozir vaqtim yo'q. Sekin ishlaymizda. Hali vaqt 11 martda bo'ladi." deb aytsam, "Sizchi boshqa u yoqqa bu yoqqa chirqovasdan oqsoqol odam tegele ishtang. Mana men Tashiyevning komandasi, men Tashiyevga yo'liqib keldim. Tashiyev menen uchrashdim. Aytdi, sen bo'lib turgan bolasin dedi" deb o'shantib yuradi. Keyin men endi ishda alvoy qoldim. Ishda alvoy qolsam, menga kelib olib qo'rqitib, urkitib yuradi. Men seni esemiga berem, men seni o'shda yashatpayin deb. Çalganim yo'q senga doğdu, barib megakomdan nasini chiqarib keldik. Mana qog'ozini chiqarib, soatlarim bor yo'g'in nima qilib, o'sha telefon nomerlari bu yerda turadi. Mana shu nomeri bayatı bo'libdi-ki, boshqa odamniki emas. Bu tasdiqlangan, dalillangan narsa. Ошол боюнча мен именно ошол мени коркутат, мага иште деди, дагы башка барга ар кандай маалыматтарды айтып атса, бир эже дагы айтып турган, мен ал эжени өндүрүп көргөн эмесмин. Аксакал мен мурунку шайлоодо менде агитатор болуп иштеген. Андан кийин мен ал аксакалдын ушун көргөн эмесмин. Ал аксакалдын жанына дагы жакындаган эмесмин. Ошол себептен мен бүгүн МУДга, сотко арыз менен акция алууга кайрылдым. Эми дәлелдеп бериш керек ошо төзүлгөндөн кийинчи. Мага каралуу болуп аткандын негизги себеби мени бир партия чакырган. Мен ал партияга барбай койгом. Катышпай койгом. Алар менен барбайм. Себеби аларды мен билем да. Ким кандай мындай грязный играларды ойношунчу. Анан ким экендигини шаарга кандай зыян келтиргендиги боюнча менде толук маалымат бар да. Ишти баштайбызбы? Баштайлы да. Ертеңден чыгам, Майда. Ертеңден чыгам. Анан биз Жакшы, ишти баштайбызбы? Баштайлы да. Ертеңден чыгам. Анан biz yaktırız da. Xudo xolasa. Xudo bilsa, ayet ishib bermaysak, ha? Ha, Xudo xolasa beramiz. Shu, biz nima? Bilasizlar men qayoqdan kelayotganimda? Yo'q. Tashiyevskiy komanda. Ha. Bulay. Aha. Bulay. Ertaga boramak, ha? Bor. Жоқ, мага эч кандай партия тиешелүү эмес. Мыйзамдын чегинде мен президент жана аткаруу бийлигинде отургандардын бардыгы эч кандай партияга мүчө болууга мүмкүнчүлүк берилбейт. Биз бардыгына чара көрөбүз мыйзам чегинде.